Rero aba bantu muhaye mubona hano aba ni abanyabibogobogo. Bibogobogo ni ukuri yari igizwe n'imihana myinshi, yari imihana 36 ariko bikurikiranye n'ibibazo byatubayeho, intambara nyine zabaye. Ubu dusigaye turi mu mihana 3 ariyo Bijanda, Gisombe na Bibogobogo bwayo, kandi abantu ni benshi cyane. Ariko uwagiye kuvuga aya magambo ni Pasteur Simeon Kanyamarimba, perezida wa komisiyo ushinzwe kwakira ibintu bigenda biza bifasha abantu, distribution. Rero aba bantu bakaba baje kugira ngo bakire ubufasha bwagiye bwaturutse muri Norvège, buturutse ku muvandimwe watwibutse twebwe abanyabibogobogo, umusaza wacu Pasteur Bahivi utuye muri Norvège. Yatwoherereje amafaranga amadolari 500. Ayo madolari 500 twebwe turayakira kuko dushinzwe kwakira. Tumaze kuyakira rero biba ngombwa kugira ngo dushake ikintu gishobora kugera kuri buri muntu wese, kuri buri muturage wese. Kandi abantu ni benshi cyane, ariko tubonye icyo kintu gishobora kwakira abantu bose tubona ari umunyu, kuko umunyu ari ufite uburyo twogenda tugabura buri muntu akakira akamenya yuko yafashijwe. None iyi myunyu muruza ahangaha n'aba bantu nabaje gufata iyo myunyu, ko turagenda dufata isake y'umunyu ibiro 25 tukabihereza abantu 13 bakagaba n'abatatu komeza abantu 13. Rero Pasteur Bahivi n'abandi bose aya mafaranga yagiye aca, ni ukuri turabashimiye yuko mwaradutekereje, mwatugiriye neza. Uno munsi imboga dufite zirarumba, rero tukaba tubashimiye. Imana ibahereze umugisha kuko kuri icyo gikorwa mwadukoreye. Murakoze.